Lamshagu Kok Khorang nai tanai joto lukurogno ang Suparna tini ni Koktwma rok ngkha. Krak sal 5 January 2022 sal mariwa Mantri Bokrok Narendra Modi Punjab ni National Martyr Memorial Thaiwa Thangmani Jorawa Samung Shitra Tangnai Themrang Rok bai Lama Kasujaka Koktwma ngka Krak sal 5 January sal ni Phung Jorawa Mantri Bokrok Narendra Modi Poila Bathindawa Lamokha Yagulo helicopter by National Martyr Memorial at Hosheniwala Thangmani Koktwmani Yagulo Punjab Hastini Naimmo Thangno Tuiwei National Martyr Memorial Thangkha Lamao Mantri Bokrok Narendra Modi no Lama Kasujaka Punjab Hafangno Poilano Saklaijak Tongmani 5 January 2022 Salmariwa Mantri Bokrok Narendra Modi National Martyr Memorial lo Fainai Hinoi Fia Punjab Naimothang Shebogni Bagai Belai Lasina Kok Naimothangni Buskango no Mantri Bokrok Narendra Modi no Lama Kasujaka Fia Tabo Kobangma Lukoroni Sungmo Kasajak je haktorni Mantri Bokrok Narendra Modi no amo haike lasimong riwi saknang ya khalaiwi lamro kasujak mani Krak salni dipor jorawa shiklate thum Mantri Sushant Chaudhary Jirania Bokhaste Habanokni Conference Hall District Level Review Meeting asukjakha Koksa Pandawa Jirania Bokhasteni Jirania Nagar Panchayat Rani Bazar Pura Porishad Jirania Mandai Belbarite Village Committee Amsaini Hamkraini Bagai Samung Botangna Sambatang Rogna Tui Kok Salaijakha Koksa Pandawa Phai Manjak Phaikha Jirania ni SDM Jibon Krishna Acharya Jirania Bokhasteni Police SDPO Suman Majumdar Jirania Nagar Panchayat ni Asuk Phang Ratan Kumar Das te Ranir Bazar Pura Porishad ni Asuk Phang te Yaksu Asuk Phang Social Worker Gorango Bomik Akosong Purvodaya Samajit Songstani Tangpangjak Niti Deb Krak Salo Umakanto Thungno Klawa Buri Rogni Football Thung Tournament no Changsharui Rikha Purvodaya Samajit Songstani Tangpangjak Niti Deb Football Tournament wo joto batainai rogno khaka hamya farkha Pandaw Phaimanjak Phaika Press Club ni Tangphang Pranab Sarkar नमस्कार जोतनो कुलंका और आज की इस इवनिंग से जिसका अपना एक महत्व है एक वैल्यू है मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है स्पोर्ट्स में उसमें कुछ पीछे नहीं रहा है और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं ने ये प्रूव कर दिया है वो गीता कारमाकर हो
MLA Asis Das ni samung homung saya ni bagai bono kerong chap nok ni adong ni asuk thai sokogui rozaka tini nishimi MLA Asis Das te mungsa MLA ni manthai shok thai manleya shaka keron raida nok ni keron chap nok ni khokphang Ratan Chakraborty Krak sal 5 January 2022 salmariwa Bir Bikram Memorial College ni lamshokmani panda songsajaka Rabindra Sartabarshiki Bobano Pandawa Katha Jati Mursungui Sungsarowei Rokha Rung Mantri Ratanlal Nath Mantri Okra Biplab Kumar Debbai Thangai Malaikha IPF tini Adongsong IPF tini Anggai Malaikha MLA Dhananjay Tripura Prashanto Deborma Prem Kumar Riang te Shindu Chandra Jamatia Maharaja Bir Bikram International Airport ni Katal Terminal ni Doglamno Phyok Jakmani bagai khaka hamya farkha Mission 100 Vidya Jyoti School te Mukhyamantri Gramin Samriddhi Yojana ni Kogno Tuiwi bo salaijaka Tabuk sukjarani Kokborok Koktwma asuk jarana nirok soyawi naitongli Kok Khorang